Sarupathar MEC constituency aro EM inti kahumri dam. Bukajat subdivision along Soarlo Pan Meklangnu Nolangno Asai ke claim Gorampani Reserve Pen Apirapar Kaciputek the Abang Pipan Kelong. Guwahati High Court Pen PIL 31 2018 Alamrai KP Kangkir ke Aron Kali PIL KP Atum Kangkir KCM. Ada berita long benili berita thanbang thare harmoni ben non berita angkan pen arjitha Bukajat subdivision angkan Sarupathar MEC constituency pinangan arong along aru krenar cap arni EM Jakar Singh ti kahumri dam pusi Bukajat pen ilutum ferang ke kat news along berita nang pale Sarupathar MEC constituency arlo Sarihajan irrigation kaselamadin EM Jakar Singh ti kelan pangcheng damdet api paklangso number adorso Balipathar japra langso sapapani haihu atowar kaheno adim langchari dam VDC Amai Phu Riso Singnar BJP Bogajan Asongja Tumta EM Inti Constituency Arlo Kahumri Dam Ahol Chetongdun Renti Bogajan Subdivision Gorampani along Inut Abang Piapan Aru Krenar Cap Arni Kacholang Ram Aberta Langno Kiklang Tupen Karbianglo along Soarlo Pan Karaikom Ave Puke Puthot Chiklang Lilo Apirapar Chiputek The Ausupiapan Karbianglo Anat Kebang Abasatum Gorampani Arijabarai Pen Humsi Gorampani Agetlong An Wansi Tongsikot Pen Silunijan Primary Health Center along Selang Ponlo Bonta Silunijan along Sekelang Iajaton Kadure Ajok Dimapur An Ponang Koklo Laso Supiapan Hempen Kosontong Odlangno Atum Kepon Longlok None Chini Ne Pusi Ausupia Sabora Ningje KSA Atum Laso Alam Odunsi Odlangno Asai Kachumatha Atum Pan Kangsai Amut Pajum Prat Nangji Pusi Kehang Pon Pado এটা মেজি কর্জা মই এটা বজাৰ বহিম মা অকলে নোৱাৰিব এটা গুধুলা সীমা হৈছে তোৰ গাঁৱত গাড়ী আহিলে এটা এটোতে উঠি আবলৈ মই তাৰ পৰা আৰু গাড়ী চৰাতে ৰখাই পেলাই থৈ দিছে তাৰপিছত মই বজাৰ পৰা আহিলে এইটো পৰা মই ক'ব পৰা নাই তাৰপিছতে আমাৰ পিডব্লিউডি আমাৰ মহৰীয়ে ক'লে বোলে এনেকা ঘটনা বোলে আপোনাৰ ছোৱালী হয় নে নাই কিন্তু চাবলৈ যাব লাগিব বোলে এতিয়াই আহিছে আৰু আমি এতিয়ালৈকে ঘৰ গৈ পোৱাই নাই ছোৱালীটো ঘৰ মানে হাবিতে বোলে এটা হেৰি দলামাৰৰ বাছখনতে ডিপুৰ পৰা ঘূৰি গৈছিলে এতিয়া এটা দেখিলে এতিয়া উঠাই পেলাই গৰম পানী ইয়াতে নমাই থৈ দিছে Ningduk meme alam keklang ilitum angjir inodabang piapan klason orlangnu asai kacuklem ji pan kabor I take si ningduk meme alam lo pini alang li pan unconscious অৱস্থা পেনছে গৰম পানী হাবিত লং আলাং লিফান বাসাতুন ঠেক পন্দং সে আলাং ফান বাং গৰম পানী এন্ট্রি ট্যাক্স কেট লং আন পন আলাং লি ফান বাং আলাং কিচু মতে কি জুন হরমু লং সে কুপিনে লাসন ইনটক্সিকেন হরমু কি পিদুন দেট আজয়নে পেনছে আলাং আনকনসিয়াস বুলো সেটামে আলাং লি ফান বাং অরলাং নো কাচুকলেন যে ফান পুসে সন কাবর I কিতো পন্দ তাসি লাগে চেথেরাক নামি আলাম বিনং তাসি Alangli apan nonda Bukajat Civil Hospital long selang bom lo lapen ke alangli apan examine je apan abebostha ka beda jok alangli pan non Dimapur Civil Hospital ansi alangli pan non poniko tasi nilitum karbilo charli asong lapen kita tak nilitum along perang asong tumdo tasi alangli labangso akes labangso ke phonang kok asopot police atama pan sitame ekdom atlong pen katarli pi phansi nili police to hastame chuning rigang tung lapen ke isi kamang hudam meme alama bang ke la pusonen lo alang li phan gorom pani gate along pensi police atum si spot dam lo alang li phan da hospitals Silunijan Civil Hospital an ke alang phan police ban ko alam lo sitame non alang phan Civil Hospital oda Silunijan Primary Health Center pen da Civil Hospital an nang refer at an sitame alang phan bang non alang phan statement ke NG phan Police dum inunat ta bang abi lapen ke alang alogot sitame nang dunde lasi lapuson le jong se police tumta lapuson asai oi poi pen ke claim pulotante ke chok che bang pu tuma phan koson si kang sai pon thek po piniar ni dak ilitum karbiang long chota gali India kang bharorang kang sitame beti bachao beti padhao pu slogan ke kona se kedam juila women related case along police tum son ko choisi ke claim po oidun poilo lasi alang litum phan alang li sai ka claim pameji phan lapen kala bangso a case alang tum tarli pamin ang ji pusin litum
ke hangpon sodak pen hangpon padul Public interest litigation thihek pen PIL alu aru cleaner cap arni manpen ke do Guwahati High Court pen ingsa ingchap padikri mafi aru cleaner cap arni pen kangkir ke phake aron kalipusi pacetak pon Kangkir alam PIL ki piatum kangkir avelo pu alam birta amai long pacetak pon ji pusonta judge Suman Suyam lapen Chief Justice Ajit Singh atum lamthe ripon PIL alam rai aten kangkir kacien alam birta amai long pacetak pon ji pusonta judge Suman Suyam lapen Chief Justice Ajit Singh atum langthe rithu Halapu Karbianglo administration penta Karbianglo along kido ana chokomor apan arniwang ateng sai hemalong methang asai kacheklem hurji apan chunung ripon non malom support pan dinner paman birta mugtan poniksina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanj Juice. Jubo Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dare to Inject, Jam Pad, and pool game where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubo Sports Restaurant Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dhinam opi putat birtalo wangthulo Bogajan subdivision arlo HDP Lamps asa hemalong aru cleaner cap arni HDP Lamps kelik padosi akimia bang puapan ingwai ponthu HDP Lamps kelik kachapate ke hai atum lake Samsing ingti Chandro Timung Horen Teron Jonasing Teron Kolom Singh Timung Borsing inghi Donka Be Jan ingti Harlong Bi Kathar Biren Singh Rongpi lapen Mongol Kro atum henlo Dhan Singh Timung lapen Langmir Terangpi bahini ke kelik kachapate jok plot pensi chepahai Karbi Anglong Sand and Stone Moholder Supplier Association pen Karbi Lamet amaya hemalong aru cleaner cap arni sangti arlong jojor cholang apothak ACBD chepachoy amai padu Sonjit rohang pen chipaim pupon amaya long Karbi Anglong sangti arlong Nagaland Highway State along ke papon long lidejia phan chethan chepare pon sangti kro akele karthang lapen sangti arlong kipur tap lapen kachungu asa long kelang kecari ponji alam ta maelong cepare pontu maelong hampanga songja tum ta chetong dunsi akele sangti arlong ador ke paso pen rana tum chiming joja alam ta chingwa aklong pen paledam lapen noni litum iker long napati datun ngere dapat anpate ilitum arlong long indang nunku lapen sangti iliger ke dap gunana mahala dapat indang nunku lapen bohol ta ilitum nunku Esueson tin pendong si nang litum lahai nung si plan tulotan ke nang litum esueson ta rengpo lapen
Ili tum lada unemployed itu solve ko lapen Karbiang lo resources lahir itu exploit. Tadi itu sanksi ke orang ke atur kelong le berajoksi diri itu association tingkunan koko bang association mensi diri itu atur pasti lo halas atur tendensi diri itu sanksi cio kunpo halas sanksi atur kelong mensi diri itu council apan berarti nongko las bang so ani ke tekan diri itu association Ada berita bang lapon si kangton ponilo dume thakme kardon.